twige muzika hamwe na radiyo Icyizere, iyi soko y'amakuru yizewe. Muri uyu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatanu, u Rwanda rwakiriye irushanwa nyafurika y'umukino wa basketball. Umukino ufungura irushanwa wabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu, uhuza ikipe ya Patriot yo mu Rwanda na Nigeria Rivers Hoopers. Ikipe ya Patriot yabashije kwitwara neza itsinda uwo mukino maze yegukana itsinzi y'amanota 83 kuri 60. Umukino usoza irushanwa cyangwa se final game wabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu, uhuza ikipe ya Zamalek yo muri Misiri na US Monastir yo muri Tunisia. Umukino warangiye ikipe ya Zamalek ariyo itsinze umukino ku manota 76 kuri 63, ubwo ihita inegukana irushanwa. Mu by'ukuri byari byishimo ku Banyarwanda bikundira umukino wa basketball, ariko nanone bikaba ibyishimo ku bakunzi b'umuziki bireberaga uburyo igihanganye mu njyana ya rap akaba n'umucuzi w'indirimbo cyangwa se producer ashyira umupira mu nkangara. Ntekereza ko hari n'abaguze amatike ari bashaka kwirebera. Sishidikanya ko benshi bari kumva ikiganiro kandi batazi uwo muraperi mugize amatsiko yo kumenya birambuye. Ntimucikwe kuko ubu namaze kuzenguruka imbuga zikora kuri murandasi nka wa@nba.com, wa@bale.com na wa@wikipedia.com, maze nkusanya amakuru yose amwerekeyeho. Nk'ibisanzwe iki kiganiro cyitwa twige muzika hamwe na radiyo Icyizere. Nge ugiye kukibagezaho nitwa Innocent Bimenyimana aka Success the Winner. Mbaye ikaze mu kiganiro twige muzika hamwe na radiyo Icyizere, iyi soko y'amakuru yizewe. Amazina ye yombi ni G-Man Cole, ayo niyo bahina bakamwita G Cole. Yavutse ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 1945, avukira mu gace kitwa Frankfurt mu gihugu cy'Ubudage. Gusa ubwene gihugu bwe ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se USA. Mu bantu bagize amahirwe yo kugira impano zirenze imwe, G Cole nawe arimo. G Cole ni muhanga mu kwandika indirimbo, kuziririmba no kuzitunganya. Ikindi kandi akagira ubuhanga mu gukina umukino wa basketball. N'ikimenyimenyi ari mu bakinnyi b'abahanga ikipe ya Patriot igenderaho. Ibihembo yegukanye nka BET Award imwe, Billboard Music Award imwe na Grammy Award imwe bigaragaza ko G Cole ari umuhanga mu muziki. Yamenyekanye mu njyana ya rap, muri make ni umuraperi. Bimwe mu bihangano bye harimo nka Middle Child imaze kurebwa n'abantu miliyoni 190 na Walkout ikaba ifite views miliyoni 16. Usibye kwandika indirimbo no kuziririmba, aranazitunganya. Ni producer. Urumvikana ko umuhanzi wegukanye ibihembo bingana kuriya akagira views zibarirwa mu miliyoni nta kuntu atabatunza kabo k'amafaranga. Inkuru dukesha urubuga rwa Wikipedia ivuga ko mu mwaka wa 2018 yinjije miliyoni 38 z'amadolari. Mu mwaka wa 2019 yinjiza miliyoni 30 z'amadolari. Umwaka wa 2020 wageze kuri konti ye habarizwa arenga miliyoni 170 z'amadolari. Twige muzika hamwe na radiyo Icyizere, iyi soko y'amakuru yizewe. Mbashimiye kuba mukomeje gukurikira ikiganiro twige muzika hamwe na radiyo Icyizere. Nge uri kukibagezaho nitwa Bimenyimana Innocent aka Success the Winner.